Allahu akbar. Ni muthenya uria Etikia giithiramu makoragwo magikungwira hamwe na family arata na kuhe irio aria matari na gia kuria. Bismillahirrahmanirrahim. Ndumiriri cia wendi mwega hindi ya gukunguira thigukuu ino ni cirutetwo ni atongoria matiganite kuria President Uhuru Kenyatta kuhitukira mutambo wake wa Twitter augite muthenya uyu ni wa bata tondu ni uteithagia Akenya kunyitanira. Mwena-ini wake munini wa President Dr. William Ruto oritie Etikia ya giithiramu mathii na mbere kuhoera bururi. Ndumiriri ote yo ni rutetwo ni mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kaunti ya Garissa, kiharo kia General Mohammed ni kuwa mutongoria wa aria ingi bunge-ini Aden Duale augite ni kunyita mbaru gucenjia gwa gatiba. And I am going to convince the deputy president, I'm going to convince the president, I'm going to convince the rank and the file membership of Jubilee that the best way for Kenya in terms of inclusivity is to take the contest to constituencies where parties or coalition of parties that form the highest number of MPs produce a prime minister. Gicigo kia Rift Valley na kwetikia aya ni morite thirikari itariria Akenya gitumi gia gucenjia gatiba makiuga yagirirwo gucenjio niguo nyihiria Akenya murigo wa muturire. Tuone hiyo katiba iko namna gani, lakini sio tu katiba inabadilisha, sisi bado ona macho yetu tunafunga. Tunataka katiba tunakubali, lakini tuonyeshe tujue hali gani itabadilishwa, gani atawachwa. Tunataka mabadiliko ambayo itaweza kuleta kazi ipatikane kwa vijana, mabadiliko ambayo inaweza ikapunguza mzigo kutoka kwa wananchi. We should not make decision based on a political affiliation. Muthenya uyu ukoragwo wi wa kuririkana uria mutumwa Ibrahimu erutĩire kuruta mwana wake igongona. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Mũitĩrĩri wa Wangari.